Мен өзім фермер, пока начинающий ғана, вот, хочу аппенептат қалып, помощь, конечно, без табик юғыландай. Мында Татарстанда помощь бар. Урам. Пока өзімнікі қалменен ғана маллар баштадым тұтқалы, ұғыз баш уже ақырынап. Білмейм, ұбырақ үш бұлар вақыт көрсетер. Бекауыр, конечно, бізде Сибирьда кормнар бек қайбаттылар, халық бек тұтпылар біз яқта мал тоже көбісі бросать етейлер, вот мал сатып, нейтіп, бекауыр, потому что бізде. Но ничего, мен 5 километр Томскидан тұтам, қаланықты бойында. Біз яқта тоже бек көп татарлар андайыз. Яштар бек тұтпылар, қақтар еще тұтайлар. Керек поддержка тоже. Сразу не волноваться и там. Бекзор Рахман. Kardeşler sözünün için tercümesi asla tutturur деген söz. Şunun için Tatar kişisi Maladiyası bugüne Tomski'den Irak'ta mı diyor? 5 kilometre mi? 5 kilometre. Da bütün evlerini satıp bula bütünden de. Bütün evlerini satıp bula. Şunun için bu условияда eğer Kuduz baştan dübrek, yani Kıtay sene yaptı. Kıtaylar satışa başlasalar, kolay başlasalar, kartalışık bile gönderdiler. Eğer gerek başlar olan bir aşkı. Şimdi biz burşumuyuz. Ama güzel bir продукция bırakta da yol vermeyi seviyor. Eline olsun deydi. Келешек сөзіне Иванов Василий Алексеевич Марийов Республикасынан сұраймыз. Мен Маритарак районы Кішкенен Ұсал деген Крашин ауылынан Иванов Василий Алексеевич болам. Біз бүгін күнде кәже Острау шұғылданамыз. Бүгін рәсімдерінде біздің елде Россияда ең зор кәже фирмасы біздің Марий елінде Сермул деген шәһәр ауылда енді. Ауыл, поселок. Вот шунда. Аларда бүгін күнде 5000 баш кәжелері бар алардың. Қазір бүгін күнде енді олар детский питание, сүт, түрлі сыр, шуны нәрселер жетіштіруілі шұғылданады. Біз өзіміздің сүтіні шунда алып барабыз енді. Бізден ол 80 километр. Біз ішіне башлағанға енді 2-ші ел. Башта біз 40 кәжеден тұтындық. Бүгін күнде 100-ден артық кәжеміз бар. Не үшін кәже? Чүнки не үшін дегенде бізде юллар сіздегі шекілі юл. Сүтін ташырға ел болмағашына нешік ташыйсың, кәже сүті көп түгіл. Шулай болашына ана ташырға барып жеңгерек болыр дейді. Біз кәже сүтіне көшті келді. Фермамыз өзі салды. 120 башта бүгін күнде ферма өз қолымыз білен бүтін өзі кішіледік. Онда бек оңайлы. Кәжелеріні сауабыз 8 кәжені өңгіреміз. Біздердің әлемінде бар. Бүкшерлеп аппаратля сауабыз. Сауы да, кішілеуі де кәже білен шілеуі көңілі. Бір яқтан, екінші яқтан файдалы жібелтегендеріз. Уақытында шулай шұғылданып ятау. Мына келешекте біздің планlar. Әгерде мына Серну біздің келешекте де сүтіні шулай алып барса, біз кәже санын жеткерілері жүргізінде алып ескересіне. Onun için bir yıl tam firması sağlarda 120 başta, может быть 150 başta, şimdi biz şimdi materyalları hazırlayıp başladık. Olayını alıp koyduk. Kelesi yılda Allah kolla verse, kâje sanında köpürek bular. Ondan sonra, bizi bu gaya bilgilerinde kâje sütünü bu gaya bir kanatlandırıp bitirmeyin.
Ул булса иде сум 60 сум. Ул вакытта без бәлки әйбәтрәк тә эшләр идек. Мин монда менә сездән хөкүмәтнең Татарстанда фермерларга, авыл хуҗалык эшләренә булган ярдәмен күреп шаккатып утырабыз инде. Бездә аларның берсе дә юк. Сездә бит инде сыер санына, сыер башына 3000 бирәбез диделәр, кәҗәгә 1000 бирәләр. Әгәр дә бездә дә 1000 дисәләр, бүген көндә мин кәҗәләргә җитәрлек азыкны сатып ала алган булыр идем. Шулаймы? Вот, менә бездә андый нәрсәләр юк. Аннан соң, менә мин Татарстанда булам, бездән Татарстан ерак түгел. Күп җирләрдә кешеләр белән очрашам, сөйләшәм. Бөтенесе дә әйтәләр инде. Бүген сөт бәясе бер төрле, иртәгә ул төшеп китә, берсе көнгә күтәрелеп китә дигән шикелле. Менә минем Татарстан хөкүмәтенә дә әйтәсем килә. Татарстан бит инде ул Россиядә алдынгы республика, әйдәп баручы республика. Шулай бит. Менә булсын иде ул авыл хуҗалыгына государственный заказ дигән нәрсә. Менә син тотынгансың икән эшкә. Синең сөтеңне алучы, нинди бәя белән алучы, нинди күп акча түләүче, ул бөтенесе билгеле булсын иде алдан. Менә шул эшләп буламы? Только кооператив аркылы. Biz onu испытали инде şeyde. Siz обсуждаттыңыз. Да, кооператив аркылы. Менә Башкача булмый таны. Эшкәртүче кооператив кирәк. Кооператив кирәк. Кооперативка берләшеп, без бит менә урта яшьтә буламы шулай, әйме? Без бит инде һәрберебез бикләнгән зур забор артына. Или аны менә Шыгырданда барсаң, анда күрәсең, Чувашиядә безнең татар авылы зур бар иде, әйме? Андагы заборлардан тыш әле капкасы тагын да зуррак. Анда машина КамАЗ киреп китә икән, башка бер берәйдә күренми. Ни өчен? Һәрбер шулай бикләнгән. 10 гектар җирең бармы сиңа? МТЗ-12 постоянно трактор обязательно кирәк. 10 гектар җирең бармы икән? Һәрберебезнең булырга тиеш Нива комбайны суктырырга. Без бит берләшә белмибез. Һәрберебез чыгым чыгарабыз, шуны тотабыз, әйме? Ләкин берләшеп. Менә бу берләшү өстендә эшләгән программалар бар, кооператив төзү. Дәүләт акча бирә. Biz benim bir kooperatiften bu yıl giremiz 70 milyon aldık. 70 milyon aldık, devlet kirli koytarını tırlaşa, abarotunu alırga, teknikalarga, şikayetini sakın alırga. Ne şöyle birleşik demektir. Başka şey bulmuyor. Bu bütünde birleşmiş kooperatif, şikayette de продукциясын sata. Серьезно, bu üstünde biz ne унижать 300 бәйге аларından. Ondan sonra bir Tatarstан hükümetine kişi Nada cevabım var direkteyim. Yani eğer de bizde Mari ilinde yaşayan Tatarlar direkteyinde bizimizin produksiyanın yanında alıp kilse gece sütün siz şirkette alırlar birer türlü производство tüzüğü olmazsınız mı iken bizim sütün yanında Tatarstan'da şirketlerle. Ne için diyende bu mümkünde Server bütünde Rusya'da olan birden bir monopolist Алар бәяләрендә куялар, кибеттә бәя шундый. Шулаймы? Мин килешәм, безнең сез белсәгез, Сабада безнең Лукос Саба дигән предприятие бар бит, шулай бит. Безнең анда 2000 артыграк кәҗә дигән үстендә бар. Тагын бер шундый зеркальный производство, тагын 2000 үстәсәк, безнең зур производство була. Әйе, кәҗә сөтен эшкәртү өчен менә давайте бергәләп уртак бер завод ясарга кирәк, кооперативный завод ясарбыз. Ярар иде. Бергәләп Аны берничә субъект белән ясарга була икән, бездә генә түгел. Безнең бар, кичкенә генә фирмаларыбыз бар, Лаеш районында да бар, Яңшыкларда да бар, эшләүче фирмаларыбыз, алар продукциялары Асанукка да китә. Или күршеләргә, или базарда сатылып бетеп бара. Берсе дә калмаган. Без бәхетле магазин системасына кирдек. Бәхетле магазин беләсез инде, анда менә кәҗә сөте бар безнең. Мин килешәм, менә эшкә алырбыз, әйме? Ярар. Мин хәзер әйтә сүзем шул. Татарстан хөкүмәтенә читтә яшәгән татарларны онытмаулар өчен, безнең монда чакырулар өчен бик зур рәхмәт. Давид Абдулхаевичне сорыйбыз. Делегациянын рәисе. Хайырлы көн килгән андагы сәнгать эшләр. Мин инде әзерләнеп, менә хәзер
Kısaca tezkile biz Samara ülkesinden keldik. Bizim delegatsiya ko'zincha bizim Qamishli rayonu degan rayondan bizning rayonning bu katta rayonu 83% tatarlar yashaydi. O o'zi ilkada Ingalaga rayon 12 ming xalq yashaydi. Bizim yaqin tirada zo'r производство yo'q. Экологический, экологическая территория. Samara ülkesinden bizim yüzde 90 kilometre. Ana bunda aytib ketildi, kelince biz как раз уже Октябрьский шахарга Бөгелмәгә якын, андагы Бөгелмәгә 90 километр кала. И biz mana shu Татарстан белән якын яшәйбез. Конечно, авыл хуҗалыгы буенча Татарстандан ерак дип әйтелгән, потому что безнең mana шушындый бөтен вакыттагы сельхозпроизводство ЛПХга бирелә торган поддержка күп түгел, но тем не менее безнең федеральный программалар, программалар эшләп тора. Шушы семен фермерга янырсын начинающий фермер деген бу программа эшләп тора. Анысы безнең яшьләрне авылда калдыру өчен зур программа бөтен өлкәләрдә бар. Устойчивое развитие сельских территорий деген программа эшли безнең районнан, Көлбәлеккә районында быел гына 12 яшь гаилә шушы программа белән үзләренә икъралар, илфатлар, шул белән бар үзләренә поддержка итәләр. Безнең районда 28 мең примерно сельхозугодиялар, шуның бүгенге көндә әле пока эшкәртелми, обрабатываться итми. И быелга программа куелды инде, ушы 4 меңдә алып китеп, шушы 28 мең җир безнең сельхозугодиялар барсында эштә була, эшли торганлар. Шуның ялгысында безнең 2 сельхозпредприятие эшли, калганнар үзебезнең местный фермерлар яшәйдер, безнең делегацияларда 3% яшәүчеләр әле кайсы эшли башлаганнар, кайсы только эшләргә генә уйлый, аларны узап килдек, просто күреп, бүтән өлкәләрдән үрнәк алып, Татарстаннан өйрәнеп кайтырга инде. Мин үзем дә лично марта тотам, 18 баш күп түгел эш белән ачмын, вәгъдә итәм, но бардыр шул 800 килограмм бал елда алам, елна карата инде. Bu zor şatırlık түгел, шул bilгән кешеләр, күршеләр шәһәрдән килеп алып, продукцияны алып китәләр. Регуляция продукцияның проблема. Бөтен җирдә беләсез, хаклары инде монда әйтелде, безнең дә сөт маллар конечно күп түгел, егер мин үзем эшләгәнем колхозда, безнең пригородливые сверств. Бөтен йортта, урам буена барыбызда йорттан чыгып көтүп сатырган идем. Хәзер шул урамнан 1-2 кеше кала инде. Ансыда санам ул бар 60 стәбәкләр араклар. Ну сөт безнең алай күп түгел, но хәзер заниматься итәләр. Кем тота 1-2 баштыручы кеше түгел. Тоталар шул 5 баш, 10 баш, 15 баш. На бүгін әйтеп кеттік тоже 131 закон бар, полномочия буенча. На самом деле бүгінгі күнде поселениеда полномочиялар аңлашу бюджетті позволяет етмей, но біз енді әзгені поддержать үшін посевларны беттік ел сайын түгіл, бірекей біз үлгілік ясадық, өзіміздің бюджеттан тауып, мұнда 200 шар, мұнда 500 сум сыйыр башына төләді. Бұл, конечно, зор сума түгел, но бітіне Ну, біздің тағамда көрші ауыл Ескермәк ауыл деген
Ол бар, может, ешткеніңіз де бар, анда қойын деген өзіңіздің ансамбль бар. Ол міне гастролерда ереді, Озанда часто выступайды. Оларның тоже бір система жасалдылар. Шушы сыйыр башын пожалуйста арттыру үшін 5000 төлейлер, если сыйырны шиттен сатып алсалар. Өз район ішінде или өз ауыл ішіндегіне тегейлендіріп берген түр бір башына перекуп айтты. Шиттен алса, например, Оренбург болса, Татарстаннан алса 5000. То есть документально оформлять етілер, шуның іші бітіріліп, несекшілік прощайыз. Ну, тағын едескелер біздің район бойынша сіз қады білесіздер дайынды. Доктор біздің Кітап Айтуған деген ауылда, біздің районда ашылды музей. Ол музей Салих Вагизовның. Значит, доктор шуның мероприятие болды егер кізірігінде Татарстаннан да делегация келді, и Татарстаннан зор ярдәм болды. Ол әліпбәні язған кіші біздің татарларының алфавиті әліпбәнін язған, тудырған кіші жүші Салих Вагизов біздің ауылда туған, біздің районда туған кіші. Аны музей, если кім помышлы не болса, өтсе, кіріпші бик қызық шынымен яңа музей бар бізде. И біздің өзіміздің помышлы театр шлей, Россияда ең театр деп аталады, татарский народный театр 95 жыл аны үйренді болды тоже. Қамыштан енді алсағыз, пожалуйста, кіріпші Оныққа біз қабыл етіп алырыз. Рахмет. Vücuttan devlet seviyeti kararı bile, vücutta özgürlük kırtını hem doполнительный doходdan kirgen akşamını biz gidereriz. Республика богатый лист. Doktorluktan yanlış şey etmekle, o gün de doktorluk olsun işte yetkisinde işlerge gerek, gazısında işlerge gerek. Solay? Onda aşağı bir tarafta biraz eşitlik meyken diyor. 200 milyon. 200 milyon. Rayonga verilen. Yok rayonga değil, bir takır, razı veremiz. Eğer şu ilge, anda tügül, jitkinga düşkün tügül, yıl davamında gün sayın 200 tonna süt olsa. Yıl davamında. Bunda bizim kirdi, Ukmara, Baltaş etler olmuş. Milyon. Milyon. 3 milyon. Яхорова Наида Камиловна, сырыбыз. Олян ülkesi. İsa'mız kaybolmuşlar. Biz gidip Ульяна. Хазер уращать. Но на таком престижном сходе мы впервые, поэтому опыта у нас по многим вопросам очень мало. И надеемся мы получить много ответов на наши вопросы, которые у нас есть и в голове, и которые нас очень интересуют. Ну, немножечко биографическую такую характеристику. Да, случилось так, что всю свою жизнь мне пришлось связать с сельским хозяйством. Прожив в Таджикистане 40 лет, работала в сельхозинституте, значит, на кафедре защиты растений, рассаждения сельхозживотных, преподавала пчеловодство, агрономом, ветеринаром, зооинженером. Были у нас и свои пчелы, с которыми мы кочевали в горы. Карпатская порода была там, миролюбивые, продуктивные. Занимались районированием итальянских пчел, привезли нам итальянских маток в то время. Получали пчелиный яд, получали маточное молочко. Было своих у нас где-то до 70 пчелиных семей. Но в связи с событиями 1992 года нам пришлось переехать в Самарскую область, в Шигунский район. Жили также в селе, держали пчел, был огород, птица, все в основном для своих нужд. Работая в школе, также у нас там был кружок пчеловодства, дети очень интересовались, и я вела этот кружок. 12 лет мы прожили в Самарской области, сейчас уже 14 лет живем в Ульяновской области. Сейчас у нас 30 соток земли, конечно, это не 3 гектара, мало, можно сказать, на которых есть сортовые саженцы, плодовых деревьев, ягодники, ежевика, малина. Построили мы 3 теплицы, в которых выращиваем томаты, огурцы, перец, баклажаны. Но в основном, конечно, томаты. Сейчас строим 4-ю теплицу и хотим заняться клубникой.
Стараемся привозить хорошие семена оттуда, где мы бываем, куда ездим. Например, семена томатов грушевидных и бычье сердце мы привезли из Болгарии. Семена томатов, баклажан, ягоды, клубники мы привезли из Турции. Томаты из помидорной столицы Сызрани, очень хорошие помидоры. Теперь все выращиваем уже из своих семян. Хорошим спросом пользуются сорта томатов болгарские, грушевидные, бычье сердце, сызранские желтые, розовые, турецкие. Но их в основном берут для консервирования, потому что они очень жесткие. Перец болгарский, к сожалению, берут плохо, так как идет массовый завоз из южных областей по сравнительно дешевой цене. А так дешево продавать нам невыгодно, хотя по вкусовым качествам наша местная продукция намного лучше. С баклажанами та же самая история. Реализации почти никакой. Только разбирают свои знакомые и родственники. Теплицы у нас пока не отапливаемые, в планах постепенно хотим сделать их отапливаемыми. Но так как мы очень любим пчел и всю жизнь они у нас были, то до 2016 года они у нас были. Продукцию даже мы возили постоянно клиентам в Москву. У нас из года в год забирали там наш мед. Но 7 лет назад почти рядом с домом, где-то метров 200 всего, построили вышку сотовой связи. И хотя в журналах пишут, спорят на форумах, что сотовая связь не влияет на пчел, это все-таки, мягко говоря, неправда. Потому что мы знаем, как за ними ухаживать, боремся с болезнями. То есть мы все знаем о пчелах. Но за эти годы пчелы, вероятно, накопили в себе отрицательную какую-то энергию, что ли. И за 2 года мы потеряли всех пчел. Они просто осенью исчезают, хотя в ульях остается полно меда. Возможно, на них влияют какие-то и другие факторы. Естественно, в том числе и экология. Но выбрасываются же киты по непонятным для нас причинам и погибают. Может, и не зря говорят, что если исчезнут пчелы, то исчезнет и жизнь на земле. Есть много нерешенных вопросов, связанных с реализацией меда. Трудно продавать свой настоящий мед, так как приезжают медовые ярмарки с разнообразными, иногда несуществующими сортами меда, с тех растений, которые дают только пыльцу. Читаешь и удивляешься, какого только меда нет. Как они его получают, как пчелы выбирают именно с этих растений, непонятно. Но есть, к сожалению, непорядочные пчеловоды, которые продают фальсификат. Поэтому доверие людей потеряно. Люди нам теперь не верят, что у нас хороший мед. Ну, конечно, фальсификации продают намного дешевле, а наш настоящий мед по такой цене продавать не хочется. У нас в Ульяновске есть общество пчеловодов, курсы пчеловодов, где мы проводим занятия с начинающими пчеловодами, начинающими любителями, пропагандируя эту область. Желающих, конечно, очень много. Работая в своих теплицах, мы стараемся не использовать никакие ядохимикаты. Делаем подкормки с дрожжами, золой, простоквашей, зеленкой, йодом, луковой шелухой, настоем трав. С болезнями вредителей мы тоже по максимуму стараемся бороться народными средствами. Построили на участке курятник. Ну, пока на 200-250 кур, из них где-то 70 бройлеров, остальные несушки. Ну, птицей у меня в основном занимается муж Шавкат, а я больше по растениеводству. Хочется иметь экологически чистую продукцию, которую мы обеспечиваем своих детей, их у нас 3, внуков, их у нас 7, родственников, знакомых, а большую часть продаем на рынке. Полученные доходы стараемся вкладывать в развитие подсобного хозяйства. То есть планов у нас еще очень много. Худай саулык бирсе, дөньяга тынычлык, рәхәтлек, тәүфиклек теләп калабыз. Тагын күрешергә насыйп булсын. Рәхмәт, Дилнаганович. Assalamu alaikum. Мен Башкортстаннан, Тайжы районынан, Вали Харыздагизов булам. Мен бunda әзерләнмичә ничек булыр? Бunda менә Шуашия турында әйттеләр. Шуңа кушылып без менә мин Шуашияда шыгырданында 4 мәртәбә булдым. Үзем делегациялар апардым. Урта Үләзәндә, Пензада 2 мәртәбә булдым. Тоже делегация белән. Әзрәк дин әһле буларак, менә мин шундый шуларны уйлыйм. Менә һәр быел яңа елдан соң, январь айында без Шуашияга, нигә Башкортстаннан
Министерство сельскохозяйства белән 40 кеше тоже делегацияга барырга тиеш, шулашлар безне кертмәделәр. Менә шул вопросны мин монда менә бу трибунадан әйтәсем килә. Әниә кертмәделәр. Алар, между прочим, менә мин мөфти белән дә танышканда Шувашияның глава администрациясы белән дә таныш. Niye kırpmadılar? Onlar түгел, предпринимательler kırpmadılar. И хәзер менә уйлыйм, алар белән сөйләштек тә, предпринимательләр әйтәләр, менә монда әйттеләр бит, двойные ворота тегеләй-геләй, керәләр дә югалалар. Без менә барганда алай түгелләр иде. Алар менә хәзер предпринимательләр әйтәләр, менә Татарстанның бүтән районыннан да килделәр. Бездән пример алалар, аларга нинди польза от этого. Аларның бит самым деле, менә bir avulda gına 4 ubойница işlep tara, bir avulda. Her bir günni en az 25 baştan 45 başka tipli mal soyalar. Anda atlar, крупный, bütün neler. Bunda biti onların вообще mına şulay потокка koyulgan, bir degen kirişler, bir degen. Azap mına ben уже министерствоda söylep, biz делегациядан тоже barga koyup tağam bulgan elinde. Benim anda интересный животновод түгел. Күчтүү фермер да түгел инде. Мен хотя 56 гектар жер бар, мен анда многолетним травами занимаюсь. Булай мен бәрәңге белән заниматься итәргә. Менә хәзер бер 4 ел безнең тоже менә ул бүтән җирдә дә бардыр инде. Инглизчә главалар. Мен бәрәңге идеяны гына әйтәм. Алар миңа 50 на 50, менә прибылем булса 50 бирсәм 50%. Мы тебя будем поддерживать. И шуңа менә шулай biz монда мен бүтән ел тавыш күтәрәм инде. Шуңа менә хәзер тормозится. Хотя министерствоның замлары да әйтеп торалар. Бу кирәк нәрсә ул крахмал. Мен бәрәңге крахмал турында менә хәлдә. Потому что менә хәзер мен отчетность буенча беләм, безнең республикада гына 462 мең тонна крахмал кирәк. Аны Башкирия 1 килограмм да сыгармый. Татарстан тоже сыгармый крахмалны. Потребность ул крахмалны, например, Россия сыгара 13% да бирә. Безгә гел Украина бирә крахмал. Хәзер 1 килограмм да бирмәй. И безне хәзер иш көйүп, менә безнең монда Шишмә районында фирма бар, алар монда менә садикларга, школаларга, мәчетләргә кисел эшлиләр. Кисел битне крахмал, ул крахмал аларның искусственный крахмал. Шул алып кайталар да, без әйтәбез бит инде менә оздоровление нации дибез, не дибез. Алар менә бу натуральный крахмал түгел, искусственный крахмал дигән. Безнең менә бу натуральный крахмал булса, үзебездә. Вообще кеше турында булыр. Мин менә шуның артыннан йөреп ятам, монда да может быть нәрсәдер ишетермен дип киләм. Бу мин бик шатмын менә татар конгрессына. Мен менә бу форумда, 7-нче форумда 5-нче булдым. Шунда булганда мен шушы менә Шувашия шәһәрләр белән таныштым. Неге Самара галиләр белән таныштым, гали авыллары белән бүтән җирдә булырга тырышам. Теләгем шул. Менә безгә Шувашия шәһәрдән кебек, Урта Үләзән кебек яшисебез килсә, авылларны халкы нигә? Менә безнең барбар нисек сөйләсәк тә, менә крыс, теге зурмаллар кәмей, атлар кәмей, тисе кәмей. Анда гел арта, халык та арта, яшьләр дә арта, мал да арта. Менә шушы бер генә авылда 4 убойница булгас, потому что бу Шыгырдан авылында аларда 6000 население, 5800. Шунда 7-нче мәчет салдылар. Менә шушыннан анда балалар школадан сыгалар да, йөгрәләр мәдрәсәгә. Бездә алар анда урамда йөри, саусыз абый, саусыз бабай. Бездә бит авыл, менә мин Кыйгы районында, без алай түгел. Шуңа без менә аларга шатып хәзер акчасын совет создали, Түбән Кыйгы авылында. Менә шулар алардан үрнәк алып, аларса яшәсәк, безнең будущее. Булар әллә нинди кооперативлар создавай. Если bizim anda işlerge kişi bulmasa, halk bulmasa bulmuyor. Benim dileğim şu, Allah Teala bizge onlardan örnek alıp, onlar oputun, bütün ülkeyi yittirecektir. Bunda Allah 40 milyar diye. Hatta anda ben özümse olayım. Ben onlar oruna özümde koyam da,
Benim opetli bir salalar, bir yanında bir rezultat yok. Biz bunda negesi bir türmeklerinde süreçtik de, olarga nindidir ilgota, şu opet nitkenisi. Başka illerde şöyle vardır dediğinde olur. Әйе, şu олар күрсәткәнесен, ниндидер алга налогтан, ниндидер bizde булса, алар кертерләр. Сезгә уңышлар. Rahmet. Allah Teala kuvvetli iman versin bütün Rahmet. Bit matur tilekler. Әйе, шыгырдан алдында біздің татарларымыз яшый, алар бүгін енді бірген емес түгіл. Мен былтыр барғай анда 5-ші мәсітін салдылар енді. Солайдыр енді. 2-ші мәктәпіне, орта мәктәпіне салдылар. Бит матуршылар келелер. Алардың делегациялары әлбәттә келгендер конгресске, біз көрішіміз. Мен анда үзімді қызықсындырған мәксәлі, шәхси күзалықларына менә бұл бойны пунктларны шекке шейлер шул сұрау белән аларға барган еді. Менә апаның рус буламы, алар әйтә, у тети Маши корова телилысты, апаның сыйыры бұзаулады, мен заготовитель әйтә, бұл дүстік ташлаушы. Мен апа янына барам да, тети Маши, менә сенің сыйыры бұзаулаған, менә үгіз, мен аларға 15 айдан менә сенің үзімні алам, менә сенің 30% аламыз. Кішіні қызықсындыра ма? Уланы 15 айда үстерге тырыша бетінде. Авансына нәрсе карма алып бола. Шундай әйбір қойылған. Анасыналар Татарстаннан да бекіп тірлік алалар. Аны бетінде секрет түгіл, ночной директорлар біздің тоже бар. Тірлік зибератордан. Алар шмәкер бұлай бетінде өділер. Күндіз өпесеттілер, түні алып кетелер. Аны сіздер нәрсе екен. Benim күпмеден біздің вақыт бардыр әлеймін. Бір мені ауылдар бойынша, ауылда yaşayan бойынша халық бітті дегенге бір мені тәжірибе тоже өзіміздің башарты өткен бір бар еді. Өзім хакимет башлығы болып шығады, 12 ел. Ауыл қожалық районында промышленностьта бір нәрсе де yok. Бүгінгі күнде шул ауылда, Müslüm районында ішлеп жатыр, бүгінгі зор завод. Біз башлап жіберген завод, ол сеялкаларны көргеніңіз бардыр, чешкіштәріне. Стерлевой сеялкалар, шулай агромастер. Бүгінгі тракторда ішкірі, компакторда бүтінсінде. Он шул заводны іші башлағанда, партияда 3 кіші. Башлап кетушілер. Бүгінгі күнданда 400 кіші миллиард ярымды продукция жетіштірілген. Бір ауыл үшін жетер екен, шулай екен. 400 кіші. Тілесен, любой бір нәрсе болады. Тілек керек, уй керек. Зор проблема болды біздің ауылдағы ираттарына бақыт ету. Санап кетсең, мына Müslüm районында 4000-ден артығырақ, мен ол вақытта эшләгәндә 10-нчы елларда 4000-ден артығырақ буйдак ир бар. Үйленмеген жігітлер. Аны кайберсіне 60 яш жеткен инде. Бір тапкыр да үйленмеген. Sizde de o var mı? Kaybır avulda mı? Üretmek деген avulda бүгінгі күнде есімде 81 İrak bir tapkırda eğlendirген. Zor avul. Nişik bunlar eğlendirgen? Tarihka kelip aytıp. Biz ana etinde tekşirdik. Apalar bilen, mollalar bilen, tarihçiler bilen söyleştik. Anı bitinde kimi bulgan edik? Бірге ярыштыручы кішілері болар. Шылай бүтін, яушық баршықтылар деп аталған. Ақсаққа ақсақны, шұқыраққа шұқырақны, әпәге әпәне бұлса да ярыштыргенлер. Шылай ма? Күрс ауылда кемдер өлген, яки қатыны вафат болған, әйді сені бір-біріңізге сіз тұры келесіз деп, апа келген үштірген. Қазір бұл қаршықтылар жоқ, интернет бар, mulla var, mulla aytib, ederiz, hazret, ütigeli bu neden avul boylar birge varabız. Mene bu metem jigit bitinde agronom bulunmuştu, bir de eğlenmegen. Ey oldu işledin onun yurtuna kirin. Metem bu bitinde bizden kişi işse de senin neyde bitirdi, cemiyette kişi. Ayda işletmek biz anı bu miskinde o jigit mene eğlendi, biz klub yasadık. Buydaklar klubu. İsmi yemsiz, lakin Atna sayın ciğer gittikten bir kırı geldik kişini
клубка хатын кызлар кызыксынып келе, алар да көп екен. Күйеуге шықпағанда. Міне шулардан гаилелер, бір ұшырашуда бір гаиле барлыққа келді, 2, 3, бүгінгі шул агрономыз, анарға қазір 60 болып келедір енді. 2 баласы бар, 50 яшты туға шейленді. Біздің шул ішлешлеп шекшіміз өтпей. Молла өзінше ойлай, ауыл сайет өзінше ойлай, бұл менемеш түгілді. Хужалық жетекшісі қазір қалмады, партком секретарь yok, рабочком yok, яушы қаршықтар yok. Интернет бар, служба знакомств бар, фотографиясы қары да тегені бұл, мен аршамын, тегісі шамын. Мен жігіттерден сұрым етем, не үйленмейсіз? Мен айтам, шында бар, қолын тұт, күшақла, әзірек өзің алып кет. Ейді, абайды, мен алы шебі сәмді, ялам бітмейді. Мен сөзен етергелік, аушап қалам, аны бітәрі тәжірибесі да. То есть, bütün kişiler yemsiz karakterli түгіл, yemsiz fikirli түгіл bütünde. Ana hamdine aytar bütünde, irat bütünde de nişikte olmasın, ana ezrek bütün kırsan, kırandırsan, yondırsan, kiyindirsen, o büt irat. Şulay bütünde. Stroyga bastırsan, vзводта bir отделение, солдат. Şulay bütünde. Bizim şul işini derslerine gerek. Продукцияны yetiştireriz, avulda balalar yok. Niçin mektep yavrularından sileriniz mi? Tabii. Öyle yapayım. Mektep yok, bağlar yok. Bulmak istedim, o mektep bütün tutsun. Biz şu yaktan, Şıgırdan avlunda birdenlik var. Bizim ortaşa gaylerimizden içe bağlar. Özümüzün her birini korasın. Men Bashkiriya Kuşlarından ko'p yıllar işledim Saudiyada. Ko'p yıl direktor zagat kontorida ishladim. Pensiyaga ketgach, shu ishimni продолжаю. İsminiz? Ana İsminiz nechik? İsim familiyangiz? İsminiz? Xayrullin Yavis. Zagat kontorida ishlaganda men Qozonga teyinlayım. Крупный тиры, мелкий тиры. И где-то bir 250 tonna jün. Ana şular hazır birsida yo'q. Ana şuşa jün neylari, fabrikalar. Мелкий кожалар. Желательно было восстановить. Ауыл xo'jali, ауыл kishisine şularni некуда сдавать. Menga hazır 78 yaş, 79 yaş ketdi. Hali men ishlab yurayım. Buna kimdir söyleyeyim, İxatada illi tavuk, falan şapkırdı. Men bir özüm turam, men 50-60 tavuk üstürem. Bugünkü günde benim İxatada 5 ton ragat istatım var. Erten 7'de turam da, yuğunam, kırınam, saat 8'ge işle varam. Benim bile 2 kızım işleyim. Onun birisi kooperativный университет bitti, birisi Petfak bitti. Уфада. Алар Саудия bilan занимается. Men endi мелкий торговля, зерна bilan занимаюсь и крупный тирежья. Сейчас кишni жинiyamiz. O'tan заготовка rayonda bitti. Ondan so'ng надо бы сказать ayman. Mana mendan so'ng zagat kontori va qo'ydilar случайный kishi. Men direktor zagat kontori bo'lib ayman bir necha topqir saylanib постоянным представителем Центра Союза России такой мощный загат конторы 2 yilda yo'qlashlar. Вот выбор обязательно. Но мал o'rinda mana metinni terish yig'ash menga keladi ayman. Men kengash beraman. Nega mol asramaysiz? Ну, невыгодно. Конечно, bir mol asrov невыгодно. Birini. Ikini asrovda невыгодно. Men aytamiz, asrag'iz umni, ubot ishlarida ikisini suyig'izda, shunga zerma olamiz. У вас будет выгодно. Men endi narsa aytasim keladi. Ishlarga kerak. Biz buna erlar aytamiz. No endi tega uylanmagan kishilarni ayman, menga da mana kelalarda kengash beradilar. Sen aytganda kerak. Mana qo'shnilaringda mana erik ko'mirish bilan biz bir terada turamiz. Qo'shnilarim xalqi menga har vaqt kengashga beradi. Men aytam,
Hatın ulgeç ya durakomuş talistan. Men kaçan ilanırga, ilanmazken benim 2 kızım var, 2 hanuşkum var, hanugum var. Men onlardan полный удовольствие, наслаждаться тебе. Полноценной жизни надо жить. Рахмат.